nje hayi lo akananhlahla nje akananhlahla ngisho ngabe uyamgeza akananhlahla nje ngisho ngabe umfaka eziwashweni akananhlahla umnika umuthi akananhlahla umfaka umnika izipoka umnika isipoka ahambe naso hey lo muntu akananhlahla yabona uvela ubona ukuthi okay lo muntu uyamthatha umfaka olwandla ngithi olwandla bathi aluyifuna into engcolile ulwandle lukhipha yonke into ngisho ngaphosa nalithi olwandle njani iyaphuma uyamfaka lo muntu ubuya nali ibhadi we akananhlahla yabona kumuntu onjalo mfowethu sekufuna ukuthi banele umbonelele ukuthi okay ake sihlale phansi ndoda ake sihlale phansi ngoba sizamile plan A awusebenzi plan B awusebenzi ha wazi wahlula ngisho ulwandle yabona ke banele umuntu ilapho ke mina bese ngimkhethisa ngithi wemntaka baba lalela ke kunezinto eziwu2 enginazo manje wake wezwa ngento okuthiwa kuthwala angitwa ngizwe sasidlula intwana eziningi uzuthi ngibalile okunye cisha ngikubalanga yabo sasidlula intwana eziningi wake wezwa kodwa mntaka baba ngento okuthiwa ukuthwala athi lo muntu okay ukuthwala kudumile all over the world bese ngithi mina esathi nayi ngiyakwazi ukuthwala ngithi mina okay yini ukuthwala ay vele ngisuke ngazi ukuthi umuntu ozokunika explanation noma ozokuchazela ngokuthwala engeyona inyanga akakwazi ukuthwala engathwalanga akakwazi ukuthwala so uma nginika leyo ncazelo bese ngithi mina yazini mfowethu kwesinye isikhathi khehla kunezinto ngathi mawuthi usuwenze konke akulungi uvela uzidela ungene kuzo ungeniswa yini inhlupheko ayidaba ukuthi ngimlanda kanjani ngithi mina yabona inhlupheko akufanele uzufe uhlupheke emhlabeni ngoba akekho umuntu odalela ukuhlupheka